kunenkinga engaka nje la emhlabeni sinenkinga ukuthi abantu abafuni ukusondela ekukhanyeni ukuze baphile balibele ukuthi hayi yonke into right ayikho into right la ngaphandle ngoba bonke abantu ufana ngabe njoba kuJanuary fana ngabe wonke umuntu udinga ukuthi awungafani umhlangano ngingafikanga emhlanganweni omkhulu kangaka umhlangano wephasika olokhu aqala kudala usagudwa uMoses enyuka nabintaba wayiqeda indima kuMoses kwangena uJesu wanyuka nabintaba ngenyanga oqala uJanuary elandela umphawulo sivumelane namhlanje kuseyiyona ndaba kwangena uShembe sehambile uJesu kwavuka uShembe wadonsa nabintaba bonke laba abantu kusuka kuMoses uJesu kuze kuzoba uShembe bahola ibandla lokuNazaretha hayi lokupostoli hayi lokuba yimelikani ula Afrika doma bonke lokhu kuthi ungathula uthi i-Anglican ula eSouth Africa uthi i-Roman Catholic Church ukhona eRome ula wasile mjondolo emfongosi emlasi kwakusho indawo ekude uyazufunga ziyibona ngoba uphika uNkulunkulu eseduze nawe abantu basuka le emazweni ngisho koBrazil bendiza ngamabhalo ebesela bethi bese kuShembe bezobona uNkulunkulu eAfrika bezonyazile umuntu ehlala naye la emjondolo esiwelethu lapha eTin Town uthi ngekaye uNkulunkulu ungcono ayikho into ebuhlungu njengoba abantu ukuthi beyithwale beze behlula abantu ubona uNkulunkulu behleli naye